Bitka za čist vazduh u regionu i ove zime, kako sprečiti zagađenje, šta čine vlasti, a šta mogu da urade građani. Dobro večer, ja sam Ivana Momčilović-Odobašić. Region tone u zimu. Nekome idealno vreme za snežne radosti, drugima period godine kada se bore za vazduh. Sumpor dioksid, ugljen dioksid, lebdeće čestice, ne vidimo ih, ali doktori upozoravaju da nas ubijaju. Zagađenje truje gradove godinama, nadležni ne rade ništa ili gotovo ništa. Prebacivanje krivice, nalaženje kratkoročnih rešenja i razmatranje zagađenja samo u zimskom periodu. To su zajednički imenioci odnosa vlasti u svim zemljama u okruženju. Šta udišemo i kako to utiče na naše zdravlje? O tome večeras govori u Skoplju Eli Peševa, građanska aktivistkinja za čist vazduh iz nevladine organizacije O2. U Nišu je Milorad Mitrović, građanski aktivista i izvršni direktor nevladine organizacije Breznica. On je inače iz Pljevalja, ali ovog puta nam se Skype-om javlja iz Niša. Preko puta mene u Sarajevu Samir Lemeš, profesor Mašinskog fakulteta i aktivista Ekoforuma Zenica. Dobroveče svima i dobrodošli. Pre nego što krenemo da govorimo sa gostima, hajmo da vidimo kako je u Sarajevu. Najveći izvor zagađenja u ovom kantonu su kućna ložišta. Precizirano je baš u informaciji kantonalne vlade. Navedeno je i da upravo na njihove emisije ne može da se deluje planom interventnih mera, nego samo dugoročno. Stručnjaci tvrde da je rješenje jednostavno. Priču donosi naš kolega Emir Skenderagić. Mustafa se grije na ugalj 4 godine. Tako zagrijava cijelu porodičnu kuću u sarajevskoj općini Ilijaš, u kojoj je prema posljednjim mjerenjima najzagađeniji zrak u kantonu Sarajevo. Kaže da se većina njegovih susjeda odlučila za taj način grijanja umjesto na plin jer je mnogo jeftinije. Svjesni su, dodaje, svih posljedica. Ja kod dijete sam znao izaći iskući, igramo lopte i uzmem snijega i napijem se mjesto vode da ne bi išao kući. Sad ovdje veš ne možete iz nje da sušite, vjerujte da ne možete. Ljudi loži sve, loži čiluna, loži plastiku, a sve što nađe on baca, obuću, čizme, sve baca. Prema popisu iz 2013. najviše stanova u Sarajevu zagrijava se na ugalj ili drvo. A u informaciji o kvalitetu zraka koju je pripremilo kantonalno ministarstvo zaštite okoliša, kao najveći izvor zagađenja označena su upravo ložišta na drva, pelet ili ugalj. Navodi se da je među njima najviše kućnih ložišta, a da se na njihove emisije ne može djelovati kroz plan interventnih mjera, nego samo dugoročnim mjerama. Neke od njih predviđene su akcijskim planom iz prošle godine, poput izrade strategije za ograničavanje korištenja čvrstih goriva do 2022. Međutim, izrada strategije još nije počela, kažu iz Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša. Najavljuju da će se raditi po završetku jedne druge strategije, a koja se tiče razvoja daljinskog grijanja i dovođenja toplovoda iz termoelektrane Kakanj. Ministar je nakon hitne sjednice kantonalne skupštine o zagađenosti zraka podsjetio da je vlada ove godine građanima ponudila besplatne plinske priključke kako bi se smanjio broj kućnih ložišta. Odziv je bio jako mali i mi smo uspjeli od planiranih prošle i ove godine 1 milion konvertnih maraka za takvu aktivnost realizovati putem Sarajevo gasa koji je provodio javni poziv 500.000 svega. Anes Podić iz udruženja Ekoakcija smatra da su besplatni priključci nedovoljni te da građanima treba ponuditi jeftinije grijanje kako bi prestali koristiti ugalj prije svega. Potrebno je, kaže, zamijeniti i peći. Peći Srbije, to iste se koriste i kod nas, njihova efikasnost je 30%. 2/3 toplote ode u vazduh. Zamjenom peći, koja uopće nije skupa, vi biste mogli dobiti emisije koje bi kod pojedinih ložišta bile niže čak i 15 puta. Iz takve peće nema dima. I onda sve one izlike koje smo čuli jučer oko vlasti, te ne možemo mi u privatne domove, ne možemo mi ništa, onda je kontrola vrlo jednostavna. Dima ili ima ili nema. I dok se čeka na regulisanje malih kućnih ložišta, sve veći zagađivači zraka do 40% postaju automobili. Došlo je do njihovog ogromnog povećanja zbog lošeg gradskog prijevoza, pa ih je prošle godine registrovano više od 140.000. Iz vlade poručuju da ne mogu svima kupiti nova vozila i uvesti plinsko grijanje. Emir Skenderagić, Al Jazeera, Sarajevo. Individualna ložišta, očigledno označeni kao glavni krivci i automobili koje vozimo. Je li to baš tako? Gospodine Lemeš, čuli smo kantonalnu vladu, ovu na odlasku, šta je rekla.
Godinama se govori o ovom problemu, donete su neke mere, ali samo su na nivou predloga, izmena, dopuna. Zašto do sada nije rešen ovaj problem? Zato što odlučuju nekompetentni ljudi. Ljudi koji donose odluke ne znaju, prvo ne razumiju ovaj problem, drugo, zato što ga ne razumiju, oni jednostavno pokušavaju da ga ignorišu, da ga zanemare i da skrenu pažnju na neke druge teme kako bi ljudi zaboravili da prođe zima i onda na proljeće opet nastave po starom. Hajmo da razumemo ovaj problem. Šta je problem sa Sarajevom? Ajmo posjećamo o Zenici i ostalim gradovima. Šta je sa Sarajevom problem? U prilogu je rečeno, prvi problem sa Sarajevom je njegov geografski položaj. Dakle, Sarajevo na takvoj poziciji, planinski grad na velikoj nadmorskoj visini, okruženo planinama, gdje bilo kakvo ispuštanje zagađenja je nepovoljno, jer ono ostaje tu tokom zime, ne može da ode dalje. Ono što se nadovezalo na taj problem je užasno loše prostorno planiranje, odnosno potpuni izostanak prostornog planiranja. Odnosno gradnje. Odnosno divlje gradnje. Ako pogledate ove satelitske snimke Sarajeva od prije 20-50 godina, vidjet ćete da su ove padine oko Sarajeva sve zelene, sve pod šumom. A sada ih pogledajte, to je sve načičkano kućama koje su bespravno građene. Evo čak i ovi besplatni priključci za plin ili dovoženje tople vode iz Kaknja, da im se, oni neće moći se priključiti na gradsko grijanje jer su te kuće su građene bez dozvole. Tako da... A zašto niko ne pokrene to pitanje? Evo, čuli smo, građani su krivi što žive u ovakvom vazduhu. Pa to je socijalno pitanje gdje svaka vlada bježi od toga, vlade bježe od tih restriktivnih mjera. Pogledajte, 6. decembra 1952. u Londonu su 1000 ljudi umrle od smoga. Isti slučaj je bio kao i ovdje. Vlada je insistirala, tada je Churchill bio premijer, i on je insistirao, jednostavno forsirao je taj lobby industrije koja je zasnovana na uglju i nije htio da poduzima mjere dok se nije desila ta katastrofa da ljudi nisu počeli da umiru. Nakon toga je onda promijenila se politika, odlučili su da istjeraju ugalj iz Londona i 1956. je donesen zakon zaštite zraka, poduzete mjere i London sad ima puno čišći zrak. Gospođa Peševa, kako je u Skoplju? Često odande stižu vesti da slike gledamo. Ne moramo ni da slušamo vesti, gledamo slike, gledamo smog. Kako je trenutno u Skoplju? Pa mi očigledno imamo u regiji sličnih problema. Vjerujem da je Makedonija rekorder u regionu prema broju zagađenih gradova. U posljednjih nekoliko mjeseci pa i u posljednjih nekoliko godina mi konstantno imamo 3 ili 4 svoja grada na onoj ozloglašenoj top listi najzagađenijih gradova u svijetu. Skoplje je uvek pri vrhu, prvih 3, prvih 5 i onda zavisno od perioda godine tu je i Tetovo, Bitolj, Kičevo, Kumanovo, znači mi smo uvek tu pri vrhu. Ja vjerujem da je slučaj Makedonije za jedno ozbiljno naučno, a boga mi i ljudsko posmatranje, jer ovakva neodgovornost prema sebi, prema svojim građanima, prema svojoj državi je prosto nevjerovatna, neviđena. Sad, kako smo mi došli do ovdje, kao što je i vaš sugovornik rekao, marginalizacijom problema godinama, decenijama. Kod nas nije samo problem zagađenog vazduha i to samo u zimi. Mi imamo neobjašnjivih pikova zagađenog vazduha i tokom letnjih mjeseci kad je frekvencija ljudi manja, kad je također frekvencija saobraćaja manja, a temperature su veće i naravno domaćinstva nemaju nikakve potrebe da se greju bilo čime. Kod nas je voda kontaminirana, površina, zemljište je kontaminirano. A zašto? Šta su uzročnici? Pa sad, to je kompleksna jedna višeslojna slika. Uzmimo Skoplje za primjer i mi smo kao i Sarajevo, malo smo više u dolini, kod nas također sve što padne na tlo, posebno tokom zimskih mjeseci, tu i ostane, nema gdje da ide taj zagađeni vazduh, te čestice su tu sa nama, temperaturna inverzija je za to kriva. Također Skoplje kao glavni grad ima ogromnu stacioniranu industriju koja je još uvek u gradu. Mi imamo također ogroman broj starih polovnih vozila, jer ne znam da li vam je poznato, ali mi imamo zakon koji dozvoljava uvoz starih vozila iz Europe, pa se sav taj krš koji tamo više ne prolazi prelio u naše granice.
pričamo o broju vozila koji su ispod Euro 4, koji ne ispunjavaju nikakve eko standarde. Također nam je i stari dotrajali javni transport. To je ispod eko standarda. Dodatno, kao što ste već spomenuli, to je i koncept gradnje koji doprinosi blokiranju pojedinih regiona Skoplje koji nemaju ni minimalni protok vazduha i naravno tokom zimskih mjeseci to je grejanje domaćinstva počinjući od vlažnih drveta, ugalj, nafta, mazut, plastika, sve što se može naći i upotrijebiti za grijanje. Također imamo spaljivanje otpada na otvorenom, a ipak nedostaju nam inspektori, nedostaju nam kontrole i sankcije su skoro pa nikakve. Gospodine Mitrović, dolazite iz Pljevlja sa severa Crne Gore. Neka crna statistika kaže da svaki 5. stanovnik vašeg grada umre od posljedica zagađenosti vazduha. Potpuno bi se složio sa kolegama koji su iznijeli ove podatke i situacija je takva kakva jeste. Ono što je evidentno da inače mi vazduh ili zrak, kako god ga zvali, je zabrinjavajuće zagađen u svim zemljama bivše Jugoslavije, odnosno Balkana. I tu imamo situaciju da imamo stalna prekoračenja, ne samo PM10 čestica, nego imamo situaciju da iznad tih gradova čitav periodni sistem hemijskih elemenata lebdi u vazduhu, to građani udišu i onda sve to ima kumulativno loše posljedice po njihovo zdravlje i prerane smrti. Recimo, nedavno, prije nekoliko dana, u Pljevljima je zabilježena rekordno prekoračenje od čak 23 puta veće prekoračenje PM10 čestica u vazduhu i mi imamo stalna ta prekoračenja. Podsjetit ću da sve ove države, i Makedonija, i Bosna i Hercegovina, i Srbija, i Crna Gora, imaju svoje zakone, imaju svoje ustave koji garantuju građanima da moraju da im obezbijede čistu životnu sredinu i naravno i taj vazduh koji mora da bude čist, ali nažalost mi to nemamo. Dakle, šta rade država, šta rade crnogorske vlasti na tu temu? Ako mi kontinuirano pravimo akcije i upozoravamo na sva ova prekoračenja, kršenja ustava, kršenja zakonskih propisa, oni se oglušuju od sve te naše navode i jednostavno ignorišu potpuno problem. Sa druge strane imamo zagađivače koji ne samo da neće da prihvate da su odgovorni, oni neće ni da priznaju da imaju odgovornost zagađenja vazduha u određenim sredinama. Takva je situacija. Ja sam imao priliku da budem i u Zenici, i u Kaknju, i u Tuzli, i u Sarajevu, i u Skoplju. I otprilike država gura taj problem pod tepih i mi smo recimo imali zabrinjavajuće podatke posljednjih godina. Podsjetit ću da je 2014. godine u decembru mjesecu Svjetska alijansa za zdravlje i životnu sredinu Pljevlja proglasila jednim od najzagađenijih gradom Evrope i područjem opasnom po život građana. Sa druge strane, 2016. godine, 2015. godine su eksperti Svjetske zdravstvene organizacije boravili u Pljevljima. Na osnovu svih prikupljenih materijala napravili su jedan izvještaj koji su objavili početkom 2016. godine i u tom izvještaju, zaista koji je bio zapanjujuće, njegovi rezultati su bili drastični. Taj izvještaj je sadržao smjernice, neke preporuke. Niko se apsolutno nije ni pokušao da bilo šta shvati iz tog izvještaja, a ne da preduzme neke zakonom predviđene mjere, da se smanji to zagađenje, da se zaštiti zdravlje stanovništva Pljevalja i da se nešto uradi po tom pitanju. Podsjetit ću još da recimo u našem važećem zakonu stoji da 35 dana u jednoj kalendarskoj godini su dozvoljene prekoračenje PM10 čestica u vazduhu. Mi imamo prekoračenja od 170 do 190, nekad smo imali 217 dana prekoračenja. Apsolutno nikad niko nije pozvan na odgovornost da odgovara zbog tog lošeg kvaliteta vazduha. Zašto se ne subvencioniše, ako su targetirani problemi, zašto se ne spreči divlja gradnja ili bilo kakva gradnja koja blokira protok vazduha? Zašto se ne subvencioniše upravo ovo što gospodin Mitrović kaže, subvencionišu građani za prelazak neke druge vide energije za grejanje? Je li to toliko teško, skupo? Šta je problem? Nije ni teško ni skupo. Pa šta je onda problem? Stvar je samo odluke, onoga koji donosi odluke. Ono što nevladin sektor
pokušava već godinama je da ovo pitanje malo pomakne na listi prioriteta. Kod nas su sasvim drugi prioriteti. Samo kad pogledate recimo na vijest o iznošenju zastave iz kancelarije, imate stotine dijeljenja, hiljade komentara, znači nešto što je apsolutno beznačajno. Dok recimo na vijest oko zagađenja, oko poskupljenja struje, imate 3-4 dijeljenja. Što znači da nekako interes javnosti je takav i onda politika gleda da povlađuje javnosti, gleda da povlađuju ljudima, bježe od tih drastičnih mjera. Ako biste dali subvencije, onda na drugoj strani treba negdje da se uzme. Kod nas u zakonu, u svim zakonima u regiji i širom svijeta, u zakonu o zaštiti okoliša je ugrađen princip zagađivač plaća. Znači neko ako zagađuje, on to treba i da plati. Znači treba da snosi troškove. Ukoliko su građani ti koji zagađuju, po tom principu onda oni treba da plate, ali ako su građani na rubu siromaštva ili ispod ruba siromaštva, kako možete od njih očekivati da nešto plati? Može se to uraditi. Evo recimo, kod nas je vrlo često je ta socijalna slika izgovor da se ne provodi zakon, da se ne naplaćuju kazni. U redu, ako nemate novaca da platite kaznu u novcu, ta se kazna može platiti na drugi način. Možete društveno korisnim radom. Znači da ljudi koji ne mogu da plate, ako su baš prisiljeni da krše zakon i da lože, ne znam... Ali onda opet ostaje problem lošeg vazduha, zar ne? Pa ne, to što će neko društveno korisno da radi ne znači ništa za vazduh koji ja dišem. Ne, to je samo način da eliminišemo taj izgovor da ljudi nemaju para da plate kaznu. Znači, naći će se način da se plati kazna, a kazna je, vjerujte, najbolji način da se nešto implementira. Nije se ni Njemac, ni Belgijanac, ni Holanđan rodio uredan i disciplinovan. Disciplinovan su ga visoke kazne. A kako kad prolazimo iz Sarajeva ka Zenici i mnogo je dimnjaka, svašta nešto izlazi iz tih dimnjaka. Pa isti slučaj. Industrija je, da. Da li neko od njih plaća kazne za ono što? Da, industrija godišnje plati kazne u iznosu nekih 6 do 7 hiljada maraka. To je to oko 3 hiljade eura. Vjerujte, ima sigurno ljudi koji više plate prekršaja saobraćajnih nego što je to. Tako da tako simbolične kazne nemaju nikakvog efekta. Već 2 puta je u javnoj raspravi bio novi zakon o zaštiti okoliša u Federaciji BiH i još uvijek taj zakon nije usvojen, nije usklađen sa zakonom o prekršajima koji predviđa puno drastičnije kazne. Odgađa se to. Imam osjećaj da politika ne samo prema građanima, nego čak i prema industriji oklijeva da uvede strožije kazne kako bi se taj problem riješio. To se mora promijeniti. Znači, moraju se povećati kazne i samo je to način da se natjera vlast da radi i da oni koji zagađuju da budu stimulisani u stvari. Ako ne zagađuju ili ako manje zagađuju, onda će manje da plati. Gospođo Peševa, šta rade makedonske vlasti? Mislim i na Skoplje, i na Tetovo, i na sve gradove. Ono što možemo da vidimo su neke mere, besplatan javni prevoz. Je li na tom nivou rješenje problema u Makedoniji ili postoje neka dugoročnija rješenja? Naravno da je naš problem puno kompleksniji od toga i ono što je možda najbitnije je da nama trebaju pare. Nama treba veći budžet da bismo mi mogli i da bi vlada mogla da intervenira na sva ova žarišta koja doprinose zagađenom vazduhu. Inak ova vlada kad je u svom predizbornom krugu, posebno pre lokalnih izbora, glavna tačka njenih izbora je bila baš ovo, borba protiv zagađenog vazduha i zdrava životna sredina. 18 mjeseci nakon što su oni došli i preuzeli lokalnu vlast, mnogo malo je se pomaknulo sa ove tačke. Pre svega, evo, Makedonija će ove godine vjerojatno imati svoj istorijski najveći budžet. 2019. mi ćemo imati najveći budžet. Manje od 1% su oni odvojili samo za zaštitu životne sredine. Također vlada svake godine ima oko 180-185 milijuna eura koja prikuplja na bazi ekološke takse koji su deo raznih poreza koji građani plaćaju. Ništa od toga ne ide za spravljanje sa ovim. Pa nije prioritet. Sada, nakon pritiska građanskih organizacija, moram da kažem da sad sa ovom novom vladom barem imamo nekakvu komunikaciju, pa se
svađamo se, ali eto, nešto se popušti ispod našeg pritiska. Oni su sad doneli takozvani program za borbu protiv zagađenog vazduha i za tu borbu su namijenili svega 1,6 milijuna eura. Ostatak će vjerojatno tražiti preko stranih donatora, ali problem ovog plana je da to je plan koji su oni predvidjeli za sljedeće 2 godine, što nam automatski suptilno kaže da ništa neće biti drastično smenjeno u sljedeću ovu godinu. Plan ima po nas nekih svojih nedostataka. Mjere nemaju detaljan opis, nije navedeno ko će šta sprovesti, koja institucija je za šta zadužena. Kad nemamo interimne rokove na 3, 6, 9, 12, 24 mjeseci pa da mi sledimo kako se taj plan ostvaruje ili ne ostvaruje. I konačno kad se taj plan navodno bude završio nakon 2 godine, ova će vlast biti ili na kraju svog mandata ili će njen mandat biti već završen i to nam otvara problem oko odgovornosti zbog nesprovođenja ovog... što je obećano. Gospodine Mitroviću, kako vi objašnjavate i dalje veliku oslonjenost na ugalj, ako se zna da međunarodne organizacije upozoravaju da to ni sa tačke poboljšanja zdravlja, ni sa ekonomske tačke nije isplativo? Ipak i dalje se oslonjamo na taj energent. Zašto? Evo, gospodin Lemeš je već kazao da ovaj problem nije od juče i ovo to datira još mnogo ranije i od više od 20 godina. A energetski sektor uvijek ističe da je energija iz termoelektrana najjeftinija, što nije tačno. Već naprotiv, ona je najprljavija i najskuplja ako se realno izračunaju svi troškovi i ako se uzmu u obzir troškovi koji se odnose na prerane smrti i na sve skuplje liječenje građana od najtežih bolesti i njihova hospitalizacija. Crna Gora je prije 3 dana potpisala, u Briselu otvorila poglavlje 27 i to će biti jedno od najskupljih i najzahtjevnijih poglavlja za Crnu Goru. I Crnu Goru sada u tom periodu očekuje ogroman posao da sve to dovede pod neke međunarodne standarde i ja se nadam da neće se moći zatvoriti to poglavlje, Crna Gora ga neće moći zatvoriti dok ne između ostalih problema i riješi problem vazduha u Pljevljenu. Gospodine Lemeš, ako bi problem krenuo danas da se rešava u Bosni i Hercegovini, kada bi mogao da bude rešen? I na koji način? Pomenuli ste neke stvari. Kako biste ga vi rešili? Pa za nekoliko godina bi se moglo to riješiti. Pod uslovom da mi to stavimo visoko na listu prioriteta, da odvojimo sredstva za to i svake godine da planiramo sredstva za rješavanje problema. Ima jako puno područja na kojima se može puno uraditi. Da oživimo željeznički saobraćaj, da izbacimo kamione iz centra grada. U Sarajevu kompletan saobraćaj teretni prolazi kroz centar grada. To ne mora. Teretni saobraćaj treba da ide željeznicom i na taj način ćete prepoloviti emisije, pošto su kamionski motori puno veći nego motori malih automobila. Dalje, može se poskupiti parkiranje u gradovima, da se destimuliše dolazak ljudi u gradove i onda bi išle kontramjere. Kontramjera bi bila da se pojača gradski saobraćaj, da se omogući ljudima da imaju gradski saobraćaj koji je pristupačan, koji je jeftin, tako da izvagaju ljudi da im je jeftinije ići čišće nego u prljavim autima. Onda da se potiče ono što na zapadu zovu car sharing. Pogledajte malo u autima, prebrojte koliko putnika ima. Imate vozača i eventualno jednog putnika. Zašto to tako mora? Hajde, ako već idemo, ako već moramo autom, ako nemamo drugu alternativu, pa hajde da taj auto napunimo, pa da se prevozi barem po 4 ljudi u jednom autu i smanjit ćemo broj automobila. A par-nepar, kako vam zvuči ta ideja? Par-nepar ideja ne valja. Zato to nije u redu, to neće ništa uraditi. Desilo se da su u nekim gradovima uveli par-nepar i onda su ljudi imali po 2 auta. Zato što sad možete auto kupiti za nekoliko stotina maraka i onda su još veće krševe i jeftine vozili, tako da to ništa ne rješava. Treba eliminisati po naljepnicama, pošto mi imamo na ekotest i vrlo lako se može reći danas
kada je zagađenje toliko, auti ispod kategorije 2, ispod kategorije 3 ne mogu ući u centar grada. Da, ali to je s druge strane povlači pitanje zbog čega je dopušteno da se takva auta registruju, šta sa onima koji ispunjavaju ekostandarde, zašto oni na taj način mogu da budu oštećeni. Tako da to možda, već vidim komentare građana na tu temu. Gospođo Peševa, kako vi prognozirate, ako bi danas krenula Makedonija isto pitanje da rešava problem, kada bi rešila i kako? Tokom ovog perioda godine, usred zime, mi nemamo više opcija, osim da gledamo u nebo i da se molimo za vetar, za kišu, za sneg. Sad je kasno delovati direktno na suzbijanje zagađivača. U ovom trenutku se mogu preuzeti samo one hitne mere koje mislim da smo već spomenuli prije, smanjiti kapacitet rada industrije, smanjiti građevinski rad i to ne samo one koji je ispod države i kontrolu države i njihove vlasti, već i ono što je privatno. Uvesti poseban režim, naravno, u centralnom području za automobile koje zagađuju, a sa domaćinstvima sad koji se zagrevaju na sve i svačega nema pomoći. Ova zima je otišla. Kad bi sad počeli da radimo i ono baš da to proglasimo strateškim ciljem, slažem se da par godina je sasvim dovoljno da bismo uočili razlike. Da. Hvala. Hvala vam puno. Nadam se da će građani biti malo svesniji ovog problema, pa možda pogurati političare i skrenuti im pažnju sa političkih tema na ove koje su mnogo važnije. Bio je ovo Kontekst. Ovu kao i sve naše ranije emisije možete pronaći na našem sajtu. Prijatna noć.